chapter 6. We are only going to read verse 12. Baahlodi chapter 6 verse 12 ke mang a tshwereng ka sepedi a re ba ka yona? Judges chapter 12. Chapter 6 verse 12. Chapter 6 Judges verse 12. Leo ke lentswe la Modimo, Modimo a re hlokofatse dipelong tsa rona ka Kriste Morena. Amen. Morumuwa wa Morena a iponagatsa fao ho yena a re Morena o na le wena monna yo bogale oba wena monna yo matla. Now baratuwa re lala ka ditaba tsa Gideon ha morumi wa go ba lenyelo e itlhaisa go yena. Me lenyelo e le fitla go yena le a modumedisa, mme ha le modumedisa le re wena Gideon o monna yo matla goba o monna yo bogale. Ke lenyelo le dumedisa Gideon. Jwale he tshwara motho ya kgauswi le wena o bue mantswe yana, dumela monna wa senatla. Tshwara o ka letsogong le leng o re dumela monna yo matla. Good. E le kapa ke re monna senatla le tsebe ke bolela ka monna yo matla. Dumela monna wa senatla goba dumela monna yo matla. Baratuwa ditaba tseo re di balang hoseng ha letsatsi lena ho tswa bukeng ena ya Baahlodi ke nngwe ya dibuka testamenteng ya kgale e re rutang ka setjhaba sa Israele ha ba setse ba rapela medingwana ya ditshwantsho ba lebetse modimo wa bona. Mme jwale re bala mona ka ditaba tse ngolletsweng setjhaba sena sa Israele hore se tle se sokolohe. Mme modimo o sokolla setjhaba sena ka ho romela baahlodi goba the judges tse leng hore mosebetsi wa tsona ke o tlo jaja goba ho ahlola setjhaba sa Israele. Mme modimo o batla ho ba busetsa ho yena hore ba tle ba thomeleswa diphosong tsa bona, mme ba dire ditaba tsa bona ba di dira ka kgotso. Jwale bukeng ena ya Baahlodi re kopana le baahlodi ba fapaneng. Moahlodi wa pele eo buka ya Baahlodi re bolelang ka yena ha o bala ho chapter 4 fihla ho chapter 5 o kopana le Dibora eo modimo a ileng a mo sebedisa jwalo ka moprofeta wa mosadi ho ahlola setjhaba sa Israele le ho ba bontsha hore Baisraele ba tla ahlola ka hare ho Kanana. Mme karolo ya bobedi e le go chapter 6 to 8 ke moo nna le wena re badileng teng ditabeng tsa Gideon eo modimo a ileng a mo fa matla hore a tle a hlole ntwa pakeng tsa hae le Bamidiane. Karolo ya boraro e bua ka moahlodi Jafta eo modimo le yena a ileng a mo sebedisa bakeng sa dikano tsa hae. Mme karolo ya mafelelo ya buka ena e bua ka Samsone, monna re mo tsebang hore o na le meriri, mme a bile a na le matla a dutseng meriring ya hae ho fihlela a ba a furiwa ke Delilah. Mme jwale moo nna le wena re focusang gona ke ditabeng tsena tsa Gideon hoseng ha letsatsi lena, monna wa modimo ya kgethilweng ke modimo. Baratuwa le metswalle, Gideon eo re balang ka yena ke e mong wa batho ba e leng hore o ne a tswa lelapeng le nyatsehang
motseng o monyenyane lelokong la Manase, mme yena o ne a tswaletswe motseng wa Opra e le go motse o monyane haholo. Jwale Bamidiane ba ne ba na le tendency ya hore ba hlasele Baisraele, mme selemo le selemo goba ngwaha ka ngwaha Bamidiane ba ne ba ya ho Baisraele. He ba fihla ho bona ba ne ba senya masimo a bona ebe ba ba lwesa. Ke ka hoo ha Baisraele ba ne ba bona Bamidiane ba itla go bona, ba ne ba kitima ba baleha ba ya dithabeng ba iphitlha ka hare di-caves bakeng sa hore ba seke ba bolawa ke Bamidiane. Empa jwale Modimo ka hare ho lelapa la Manase o kopana le moshimane goba monnanyana fela ya bitswang Gideone, eo ntatae lebitso la hae e ne le Joashi. Mme Joashe o ne a bonahala e le mothunyana ka hare ho Israele ka lebaka la hobane a ne a na le Ashtarote kapa medingwana ya Bale eo a neng a e beile ka tempeleng hore setjhaba sa Israele ba e rapele. Mme o ne a tsebahala ka ntho eo ya hore ho na le modingwana wa Bale eo a mo beileng ka hare ho ntlo ena. Jwale Gideone le yena o ne a kgathatseile ka taba ena ya hore Bamidiane ba dula ba tla ka mehla ba tlo hlasela setjhaba sa Israele. Mme taba ena e ne sa tshware Gideone hantle, to an extent ya hore Gideone le yena o ne a ipotsa hore bothata bona bo ba leng ka hare ho bona e ka ba batla bo hlola jwang. Ebile o ne a ipotsa hore bothata bona bo ba leng ka hare ho bona e ka ba nako e tla ba teng na moo bo tlang ho fela ba hore ba hloriswe ke Bamidiane. Baratuwa ke itse Gideone o ne a tswa motseng o nyatsehang, motseng o monyane, lelapeng la Manase, lelapa le nyatsehang. Batho ba ne ba tseba le setjhaba se ne se bolelletse Gideone hore Gideone wena ha o selo hoba o tswa motsenyaneng fela o monyenyane. Ha ke na problem le hore batho ba ne ba bolella Gideone hore ke mothonyana fela ha se motho wa selo. Empa ke na le problem ka Gideone ha a setse a thoma ho dumela, a bile a ipitsa yena hore ke mothonyana fela ha ke selo. Baratuwa ha batho ba ka bua dintho tseo ba di buang ka wena, that is not the problem. Ebile ha ona matla, you cannot even control seo batho ba se buang ka wena. The problem starts ha wena ka sebele o setse o bolela polelo tseo batho ba di buang ka wena. E re ke letsetse mohlala re kgone ho fihla ditabeng ka pele. Ge batho ba ka re score, that's not a problem. Le nna e ka se nkgathatse. But problem e ke mohlang wena o ya manspilling o bore hesh mara wa tseba ha o ba bathong ke score. Ge batho ba le o montsho go bona le nko e kgolo go ba hloho ya hao e jwang, ha ona control so batho ba se buang. That's how they see you. The problem is ha o ka ya manspilling wa ipona o le montsho na le nko e kgolo le hloho e kgolo. Ha batho ba le wa nyatseha, you are amount to nothing. That is not the problem. The problem is ke mohlang wena o ipolelane le o dumela hore ka nnete am amount to nothing. Gideone le yena baratuwa o na setse a dumela hore I am nothing and I'm amount to nothing. That is why re bala ka yena a tsamaile a iphihlile a dutse ka fase ha setlhare sa ofere a ntse a pola koro eo a neng a lo itia a
a ifihlela Bamidiane hore Bamidiane ba seke ba tla ba tlo mo tšeela yona gobane o ne a batla gore ka koro ena a kgone go iphedisa. Ha ntse a dutse ka fase ga setlare sena sa ofere a ntse a le busy a pola koro, morumi wa Modimo wa tla. Modimo o romela lenyeloi, lenyeloi ha le fitlha le re, dumela Gideone, wena monna yo matla. Hopola ke tse Gideone ha itebella gore ke tswa ha Manase motseng o monyenyane, ha ke na matla, ke mothonyana fela. Empa lenyeloi lona ha le fitlha le re dumela Gideone monna wa senatla. Baratu ha ke tsebe ke mang ya itseng ho wena o mothonyana fela, but this morning ka conference ena ke rata hore ho wena dumela mosadi, dumela monna, dumela moswa wa senatla. Gideone a palwa ke ho dumela ditsaba tsa hore ke senatla. O re ho lenyeloi, ha o re ke monna wa senatla o bolela jwang? Le re lenyeloi, Modimo o rumile wena hore ke wena ya tlang ho lokolla setjhaba sa Israele ho Bamidiane. Oh, Gideone banna ha itebella re mara Modimo o nkwang ke le senyonyana fela, nka etsa jwang mosebetsi o moholo hakana wa hore ke ntshe setjhaba sa hae ke se lwanele ho Bamidiane. Morumi wa Modimo re Gideone o kgethile wena hore o tlo ntshe setjhaba sena ka hare ho bothata bona. Gideone o re Modimo wa bontata rona eo nna ke mo tsebang ka Modimo wa mehlolo, o ka yena ha a re bona re le ka hare ho bothata bona, mme o roma nna hore ke lo lwana le Bamidiane. Taba ena ha ke e dumele unless Modimo a mpontsha mohlolo. Gideone wa emella o re ho morumi wa Modimo, ema moo wa tsamaya o nka potsanyane, ha fetsa wa e hlaba o e beha ka fase ha setlhare, o etsa sehlabelo, o nka le bohobe bo senang ditomoso, o a bonka o bo beha mona, o re sehlabelo sa Modimo ke sena hobane o romanna mme ha ke dumele. Mara jwale ha a beile sehlabelo sena ka fase ha setlhare, morumi wa kapa lenyeloi la Modimo le re Gideone tlosa sehlabelo sena o se behe leswikeng. Ha Gideone a tlosa sehlabelo a se beha leswikeng, ya ba lenyeloi le supa leswikeng, ha tswa mollo sehlabelo sa tjha. That was a sign ya hore Gideone dumela hore o rumile ke Modimo. Sehlabelo sa tjha ha tswa mollo. Gideone a re ke a bona mohlolo ke yona, mara ka hobane Gideone e ne le mojuda wa nnete, le ha bona mohlolo ona still o ntse a sa dumele. O re ke a bona, mara ke kopa another sign hore ke tle ke kgolwe hore ka nnete ke romilwe ke Modimo. Saene eo Gideone a e kopang, Modimo o mo etsetsa yona. Gideone o nka boya ba nku o fihla a bo beha ka ntle, ha qeta o ile o robala. O re Modimo ha e ka be wa nroma, ke kopa hore hosane hoseng ha ke tsoha haufi le boya bona ba nku ho be le metsi, empa boya ba nku bona bo nno bo oma, bo seke ba ba le metsi. A tsamaye le robala, ha a tsoha hoseng a fumana metsi kgauswi le boya ba nku, empa ha a tshwara boya ba nku a bo thola bo omme. A re ke a dumela Modimo, ke a bona mohlolo wa hao wa bobedi, empa ke a o kopa hle a ko nketsetse mohlolo wa mafelelo. Baratu sena se re ruta hore sometimes re tshwanetse hore re kope Modimo
today you are miserable. Nkabe o kopile Modimo hore Modimo ha e kabe ka hara moshumo ona ke tlo fumana kgotso. Give me a sign. Ge e kabe ke yena o ntse a tla ho nna wa nrata ebile o batla ho nnyala pele o ka commita. Ako yo Modimo hore Modimo ke a o kopa, give me a sign hore ke yena na. Today re bua ka GBV simply because batho ba kene ka hare ho relationship ba sa kgopela a sign le ha abusiwa o kgotlelletse. Tsa mo kopa a sign ya hore ka nnete o kgethetse mosebetsi ona o re tlo hlomamisetsa ona letsatsing la lekgolo. Tsa mo kopa a sign ha e ka be ke nnete o kgethetse hore you are a relevant person ya hore re ka o apesa wa joina mokgatlo na. Ke di hore ke kopa sign ya mafelelo o nka boya o bo beya ka ntle hape ore Modimo this time ke kopa hore ha ke tsoa hoseng boya bona botsuwe bona le metsi empa kgauswi le bona ho se ke wa ba le metsi ho one. Hopola ke itseng ka mona o itse ke kopa hore boya bo be le metsi empa kgauswi le bona ho se ke ha ba le metsi. Mona ore ke kopa hore kgauswi hodima ha boya bona ho tsuwe ho na le metsi empa kgauswi ho se ke ha ba le metsi. In other words, boya bo tshwanele ho tsuwa bo na le metsi ka mona. Hosane ka mona boya bo tlamehile hore bo tsuwe bo sena metsi empa mo bo beuweng teng ho na le metsi. Those are the two different. Now Modimo ore ho yena ha o ka nyetsetsa these two difference nna Modimo ke a dumela ke tlanka mosebetsi wa hao. Ke di yone ha tsoa hoseng e ka re ke a bona Modimo a tshela bo metsi hodima boya bosibu empa mona mathoko ho sena metsi empa ka mona Modimo na a tshetse metsi kgauswi le boya bosiu ha tsoha ho sena metsi hodima boya. Jwale hoseng ha ke yone a tsoha Modimo tshetse metsi hodima boya empa kgauswi le metsi le boya ha hona metsi. Ya ba ke di yone hore ke a dumela Morena ke tla etsa mosebetsi wa hao. Ka nnete o mpone ke le senatla. Dumela Gideon monna wa senatla. Ya ba Gideon o ya setjhabeng sa Israele o kopantsha masole. Bibele ya ka ere a lata masole a 32,000 hore a ilolwa le ona ntwa ha mmoho le ba Midiane. Ha a tla le 32,000 ya batho Modimo a lebella 32,000 ya masole. Modimo a Gideon o entse phoso ha ke batle masole a 32,000. Ke kopa hore ka hare masole ana o ba botse hore ke bo mang ba fiera ke bo mang ba tshaba. 22,000 ba lahla disabole fatshe ba re Gideon rona a retse. Out of 32,000, 22 ka moka ya lahla disabole ya re na le mafiera re a tshaba. Baratwa tabela ya le bontsha hore ka dinako tse ding ho na le batho ba o tsamayang le bona o nahana hore ba tla lwa dintwa le wena a tsamaya le mafiera. 22,000 ba lahla disabole ba re Gideon re ka se yo lwana le ba Midiane. A sala ka only 10,000. Modimo a ya ho yena a re still ba santsane ba le bantši. Nka this 10,000 o tsamaye nokeng le bona. Ha o fihla nokeng Gideon ke batla hore o re banna bana ba kgumame ba nwe metsi. Banna bana ba tsamaya le Gideon nokeng ha ba fihla ba nwa metsi. Ba bang ba ne ba nka metsi ka matsoho ba nwa metsi. Athe ba bang ba ne ba kgumame ba nwa metsi jwalo ka dintja. Ya ba Modimo o re bana ba nwa
ba neng ba nwe metsi jwalo ka dimpsha. Ka mantswe a mang Modimo o leka hore Gideon, ha ke batle batho ba tlo fihla ba kgumame hafu, ke batla batho ba kgumamang fumi ka mangwele a bona, ba nrapela ha ba nwa metsi. Ha ke batle batho ba tlaetseka ba nrata, ba nrapela athe ha ba nrate ha ba nrapela. Ke batla ba kgumame fumi ba nwe metsi ana jwalo ka dimpsha, ke bona ba tla hlola ntwa. Yaba 300 ke yona fela eo Gideon a e kgethang ho tsamaya ba ilo lwana. Ha ba ilo lwana, di-instruction le tsona ke tsena hape di a confuse. La di hopola di-instruction tseo di a le bota maloba a maketse. Di-instruction tseo di a le bota di sa make sense. Le today Gideon o lo lwana, the instruction they don't make sense. How some di sabole ba ilo Modimo re a Gideon bolella banna bana ba 300 ba 7 ba se ba tsamaile o setse ka 300 ke batla hore o ba bolelle hore ba nke dipitsa tsa letsopa, ha ba fetsa ba nke le di-torch tsa bona, ha ba fetsa ba nke le diharepa tseo bono di letsa ba fihla kwa. Doesn't make sense. Ke rile ba Midian ke dinaka, mara instruction e re ska ba tshwara sabole, ska ba tshwara lerumo, o nke torch, o nke le pitsa letsopa, o nke le harepa kapa trompeta o ilo. They don't make sense. Ke tla bolela ka tsatsi le leng ke le unpackele tsona ka tsatsi le leng. Mara seo ke se ratang ke hore ha a ilo tsamaya a ilo with the same instruction, that doesn't make sense. Ha a fihla ditenteng tsa ba Midian, yaba ba potoloha ditente tsa ba Midian ba le 300. Ha ba fetsa yaba ba ntsha ditotse tsa bona, ba thuba dipitsa tsa letsopa, ebile ba nka ditrompeta tsa bona ba di letsa. Ba Midian ha ba tsoha ba utlwa lerata, ba bona ditotse di kgantsha, ba utlwa lerata la dipitsa tsa letsopa diwa, ba ntsha disabole, ba hlabana bo bona, ba bolayana bo bona. Modimo wa Israel, dumela monna wa senatla, o senatla o itse mona ho seng ha letsatsi lena, tlohela o inyatsa batho bonana more o lwa le bona. Modimo o tlo o fa matla a o ba fenya, o tlo re fela ha o ka kena mosebetsing moo ba o hloileng teng, ha ba nahana o tlola o opele sefila letsa trompeta. Kena o re re a boka morena, ha o ba batla tenda ka polosa buita sivi, kena o re re a boka morena. O tla ba bona ha ba ba confused, ba hlabana bo bona, mafelelong wena o bo fenya. Re tlo o apesa o seng letsatsi lena, tseba hore ha re apese motho yana fela, empa re apesa senatla. Re tlo indata lekgotla la kereke le leswa ho seng ha letsatsi lena. Ha re indate bathonyana fela, re indata banna le basadi ba dinaka. Mo tshware hape o re dumela monna ya senatla. Modimo a le hlokofatse, mme a le fe matla. E se ka di-enemies tsa lona le ka di fenya ka o rorisa Modimo. E se ka manaba a lona le ka a fenya ka o acta jwalo ka batho ba e leng hore le dinaka. Ke tla e feleletsa ka letsatsi le leng. For today, dumela monna wa senatla. Ako change attitude starting from today. Khalo tsamaya jwalo ka motho ya fela. From today, phamisa hlooho o re ke senatla. Moso ha o tsena ka klaseng,
ke a tseba hore report e tlile ya first term ha o a bereka ha botse a ko emelle ore ke monna wa senatla ba tla mpona this time ke betha ka di-A fela because ke monna wa senatla. Yes, ba re ke domo but ke monna wa senatla. Bomme le bontate ka hare ho malapa a lona ha ke tsebe le feta ka hare ho eng, mara ke rata hore ho lona le dinatla le seke la inyatsa le seke la itella. Ke a tseba maybe you are a single mother, ha ona ntate ha ona molekane o hodisa bana o le teng wa ipotsa hore o tlo etsa jwang o senatla. Ke a tseba ntate wa ka bomme ha ba o sheba ha ba o bone o le selo. Ke rata hore wena le ge o sena mmotoro le ge o sena tjhelete o senatla. Dumela monna wa senatla, dumela monna wa senatla. Phamisa hlooho o re ke senatla. Maemo a dumela a sa dumele ke senatla. Le ge ba ka bua le ge ba ka nseba ba re ke tswa motseng o nyatlegang ke senatla. Dumela monna wa senatla. Ho na le ba le lebelletseng ba re ba nahana hore ba tla aha kereke ke bo mang bona. Ho loka le Central. Dumela monna wa senatla. O tlo ema hae fela o tsene o rapele ka hare ho yona be ba e dume ba re ba ka o etela athe ba tlo o lebella ba o tshehe ba re wena hore o tlo o fella kae. O bore moruti Mofokeng o itse ho nna ke monna wa senatla. Ka yona ena a SASSA I can do anything ka yona. Ka yona ena e nyane I can do miracles ka yona. Nka kgona hore ke contribute kereke ya Modimo e eme. Dumela monna wa senatla. Amen. Ke molele